روز بخیر بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 26 ایول است. من خیرامون بقازاده و همکارانم شما را به دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی دعوت میکنیم. امروز چنین موضوعها را داریم. ده کارمند چینی تبار کارخانه نساجی دنغره در یک حادثه مرموز زهرآلود شدند. طبیبان میگویند یک هفته بعد حادثه سلامتی آنها معتدل است. وکالتدار حقوق بشر در ملاقاتش با سه خبرنگاری محبوس گفته است حاضر است عریضه بازبینی حکم آنها را به دادگاه رساند. ما میتوانیم که طبق تابعیت با محکمه سودی روان کنیم جهت بازنگری کردن پرونده بیان. سفیر امریکا به تاجیکستانی‌های خواهشمند مهاجرت مشورت داد که تنها از راه‌های قانونی و بر اساس روادید به امریکا سفر کنند. نزدیک به 50 شهروند چین که در کارخانه جونتای دنغره سین سیلو تکستیل کار میکنند هفته گذشته با نشانه‌های زهرآلود شوی به چند بیمارخانه ناحیه دنغره مراجعت کردند. این خبر را امروز یک منبع رادیویی آزادی در حکومت ختلان خبر داد. با گفته این منبع ده‌ها کارگر چینی این کارخانه با نشانه‌های دل به حضوری و چرخ زدن سر به بیمارخانه‌های محلی برده شدند. یک تخمین این است که آنها از هوای آلوده به گاز نفس کشیده به چنین حال افتادند. به قول همصحبت رادیوی آزادی این کارگران وقتی کار کدام تجهیزات را نادرست استفاده بردند. قهرمان کمالوف سردختوری بیمارخانه جمهوریوی در دنغره گفت وضع بیماری آنها سنگین نبود و حالا همه آنها جواب داده شدند. کارخانه جونتای دنغره سین سیلو تکستیل با کارکردی پخته مشغول است. یک سال بعد حبس و حکم سنگین سه خبرنگار تاجیک وکالتدار حقوق انسان گفت که همین ماه ایول با دلیری امامعلی، عبدالله غربتی و ذوقیبک سیدامینی در زندان دیدار کوتاه انجام داده است. در این باره این مسئول حقوق انسان امروز در یک نشست مطبوعاتیش با ژورنالیستان در دوشنبه خبر داد. ضمن نشست امبودسمن مطابق با امر پرزیدنت تشکیل شده از همه ساختارهای حکومتی تقاضا میکند که سال 2 بار در نزد ژورنالیستان گزارش دهند. علیشه ظریفی و نگاره فضل‌الدین گزارش میدهند. سه روزنامه‌نگار زندانی تاجیک عبدالله غربتی، دلیر امامعلی و ذوقیبک سیدامینی اعتراض خود را از حکم دادگاه به امبودسمن تاجیک رسانیدند. 5 ایول امبودسمن تاجیک از آنها در محبس یکم سویتسکی واقع در دوشنبه بازدید کرده است. از وضع بود و باش و یا روزی هستند مینداری هم کردن با مؤسسه اصلاحی که همجا حضور دارند فقط از یک چیز ناراضی هستند از پرونده سند سودی. البته که باید ما توصیه دادیم که شما میتوانید که با ما مراجعه کنید در مرافعه سودی شما نفری ما اشتراک کنند و یا از این حقوق استفاده نبردن البته لیکن ما توصیه دادیم که با ما خطی پیشنهاد کنید عریضاتون ما میتوانیم که طبق تابعیت با محکمه سودی روان کنیم جهت بازنگری کردن پرونده و یا راضی شدن ما انتظار هستیم که پیشنهاد کنند. با این حال معلوم نیست درخواست بازنگری حکم‌های روزنامه‌نگاران تا کجا جدی گرفته می شود، زیرا قبلا هم چنین شکایت‌هایی داشتند که به تغییر مانده بودند. این سه روزنامه‌نگار تابستان سال گذشته بازداشت شدند. دادگاه آنها را با چند اتهام از جمله عضویت در سازمان‌های ممنوع گناهکار دانسته از 7 تا 10 سال از آزادی محروم کرد. پیش از این هم خبرنگاران و هم نزدیکان آنها از حکم دادگاه ابراز نارضایتی کرده بودند. تصدیق مستقلانه حرف‌های مقامات در مورد شرایط بود و باش روزنامه‌نگاران در محبس چالش برانگیز است. در سال گذشته 8 روزنامه‌نگار و بلاگ‌نویس به اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال حبس محکوم شدند. مسئولین اداره امبودسمن نه به همه آنها ملاقات داشتند ولی وعده دادند که بازدید از محبسخانه‌ها را ادامه خواهند داد. و طبق برنامه عمل ما در مثال جمهوری مانیتورینگ و از مسئولی سلوکی و رویتی معلوم نیست این نوبت از احوال دیگر روزنامه‌نگاران و بلاگران دیدن میکنند یا نه. سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. کمیته بین‌المللی المپی
расман барои ширкат дар бозиҳои тобистонаи соли 2024 дар Париж беш аз 200 давлатро даъват карда, Русия ва Беларусро аз ин феҳрист берун кардааст. баъди ҳуҷуми Русия ба Украина феврали соли гузашта, масъалаи ширкати варзишгарон аз Русия ва Беларус дар ин бозиҳои муҳими ҷаҳонӣ зери суол буд. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. то шурӯи бозиҳои олимпии тобистона дар Париж пойтахти Фаронса расо 1 сол боқӣ мондааст. имрӯз дар остонаи омодагӣ ба ин ҳодисаи муҳими варзишӣ Кумитаи байналмилалии олимпӣ ба номи 203 кишвар даъватномаи ширкат дар бозиҳоро ирсол кард. дар ин феҳрист исми Русия ва Беларус дида намешавад. баъди оғози ҷанги беасоси Русия дар Украина соли гузашта, шубҳаҳо дар заминаи роҳ додани варзишгарони рус ва Беларус ба бозиҳои бонуфузи ҷаҳонӣ то рафт зиёд мешуд. имрӯз дар маросими бахшида ба шурӯи омодагиҳо ба бозиҳои олимпӣ, Томас Бах, президенти Кумитаи байналмилалии олимпӣ, гуфт ки маъракаи навбатӣ фарогир, ҷавон, шаҳрӣ ва устувортар мешавад. қаблан Кумитаи байналмилалии олимпӣ эълон кард ки эҳтимолан барои ширкати варзишгарон аз Русия ва Беларус имкони ширкати фардӣ ё инфиродӣ ва бидуни намояндагӣ аз кишваре фароҳам шавад. чунин шароит дар қонунҳои байналмилалии варзишӣ навишта шудааст. ҳафтаи гузашта Федератсияи байналмилалии гимнастика қарор кард ки аз 1 январи соли 2024 варзишгарони Русу Беларус дар ҳайати тими бетараф метавонанд дар сабқатҳо иштирок кунанд. Украина пофишорӣ дорад ки ба сабаби ёриҳои Беларус ба Русия дар ҷанг, варзишгарони ду кишвар бояд аз ҳаққи ҳунарнамоӣ дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ маҳрум шаванд. Томас Бах гуфт барои тамошои бозиҳои олимпӣ токунун 7 миллион билет фурӯхта шудааст. мануэл микаллер, сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, мегӯяд дар ҳамкориаш бо ҳукумати Тоҷикистон бар асоси принсипҳои эҳтиром ба инсон, озодии эътиқод, озодии матбуот, тақвияти ҷомеаи шаҳрвандӣ чун ҷузъи калидии пешрафт ва рушди ин кишвар амал мекунад. дипломати баландпояи амрикоӣ ки аз замони шурӯи фаъолияти кориаш дар мақоми сафирӣ 4 моҳ гузашт, дар суҳбати ихтисосиаш бо радиои Озодӣ аз шеваи ҳамкорӣ бо ҳукумати Тоҷикистон ва барномаҳои вижа барои сафари шаҳрвандони ин кишвар ба Амрико, аз ҷумла шароити муҳоҷират бар асоси корти сабз ё грин карта изҳори назар кард. Саринози Рӯҳулло дар суҳбат бо сафир аз ӯ нахуст пурсид корро дар ин мақом нахуст аз чӣ шурӯъ кардааст. Ассалому алайкум. Пеш аз ҳама ман мехостам гӯям ҳазор раҳмат ба шумо ва радио Озодӣ барои кори шумо. And greetings to all of your listeners and viewers. аз замони баргаштан ба Тоҷикистон дар моҳи феврали соли ҷорӣ, ман вақти худро барои шиносоӣ бо кишвари бузурги шумо сарф кардам. бо мақомоти давлатӣ, намояндагони воситаҳои ахбори умма, ҷомеаи шаҳрвандӣ, иштирокчиёни барномаҳои мо, шабакаи хатмкардагони барномаҳо мулоқот кардам. зеро аслан ҳама он чизе ки мо дар ин ҷо якҷоя амалӣ кардани ҳастем ба риштаҳои пайванди байни одамон вобаста аст ки мо умед дорем онҳоро бунёд мекунем. ман вақти зиёдеро дар ин ҷо дар Душанбе гузаронидам ва бо тоҷикон мулоқот кардам. инчунин имкон пайдо кардам ки дар саросари кишвар ба шимол, ба суғд ва инчунин ба Панҷ сафар кунам ва умедворам ки сафарҳои худро дар саросари ин кишвар барои мулоқот ва вохӯриҳо бо мардуми тоҷик идома медиҳам. My travels across this country to engage with and meet with the Tajik people. بسیار خوب. ایالات متحده آمریکا جایگاه تاجیکستان را در سیاست خارجی خود چگونه مطرح می‌کند؟ Consistent focus of our partnership. ҳамкории қавии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо Тоҷикистон таърихи 30 сола дорад. Амрико яке аз нахустин кишварҳое буд ки истиқлолияти Тоҷикистонро эътироф кард ва сафорати худро дар ин ҷо кушод. таваҷҷӯҳи пайвастаи шарикии мо ва сиёсати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон аз дастгирии соҳибихтиёрӣ, тамомияти арзӣ ва истиқлолияти кишвари шумо иборат буд. аз ин рӯ мо бо ҳукумати Тоҷикистон ва мардуми тоҷик дар рӯи ҳадафҳои муштараки худ оид ба эҷоди ояндаи беҳтар, баланд бардоштани имкониятҳо ва интихоби иқтисодӣ дар соҳаҳои гуногун кор мекунем. муносибатҳои мо васеъ шуда истодаанд.
мақсади ман ин аст ки роҳҳои мин баъд ҳам мустаҳкам намудани дӯстӣ ва шарикии моро пайдо кунам. ахиран баъзе аз шаҳрвандони зиёдам гӯё мешавад аз кишварҳои гуногун аз ҷумла аз тоҷикистонам худро аз тариқи марзи мексика ба амрико мерасонанд. ба назари шумо ин масир то куҷо қонунӣ аст ва дуруст аст? шумо ба онҳое ки мехоҳанд аз ин масир ба амрико раванд чӣ машварат медиҳед? So I'm not familiar with the specifics of every case and every situation. ман бо мушаххасоти ҳар як ҳолат ва ҳар вазъияте ки шумо тавсиф мекунед ошно нестам, аммо ман ду андеша дорам ки онро ба тамошобинони шумо баён мекунам. якум муҳим аст ки мо сарҳади ҳамдигар ва қонунҳои якдигарро эҳтиром кунем. ман тоҷиконро таъкид мекунам ки ба тариқи қонунӣ вориди иёлоти муттаҳида шаванд. иёлоти муттаҳида мисли тоҷикистон қонунҳои раводид ва талаботи вуруд ба давлатро дорад ки мо аз мардум хоҳиш мекунем онҳоро эҳтиром кунанд. шуъбаи консулии мо дар ин ҷо дар сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дорои маълумотҳои онлайнӣ аст ва метавонад ба саволҳо дар бораи раванди дархости раводиди ғайримуҳоҷиратии иёлоти муттаҳидаи амрико ва талаботи вуруд ҷавоб диҳад. паёми дуввуми ман ин аст ки мо сафарро бо масъулият ва бехатар анҷом диҳем ва шаҳрвандони худро зери хатар нагузорем. In a responsible and safe manner, and that we not put our citizens at risk. бинандагони арҷманд, шакли пурраи суҳбати сафири иёлоти муттаҳидаи амрико дар тоҷикистон Мануэл Микалеро дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам канали Озоди видео дар YouTube тамошо кунед. дар Кӯлоб таҳқиқи ҳодисаи марги як марди 83 сола шурӯъ шудааст ки эҳтимолан дар пайи садамае бо иштироки ходими бозрасии автомобилии ноҳияи Восӣ ҷон додааст. ҳодиса 21 июл рух дод ва манбаъҳои Радиои Озодӣ тасдиқ карданд ки ин сокин воқеан ҳам зери чархи мошини корманди полиси роҳ монда 4 рӯз баъд даргузашт. дар ҳоле ки таҳқиқ шурӯъ шудааст, саволи асосӣ ин аст ки то куҷо ин навбат мақомот барои ба ҷавобгарӣ кашидани гунаҳгори воқеии ин ҳодиса иқдом мекунанд, чун дар гузашта дар ҳодисаҳои ҳамсон ходимони полис беҷазо монда буданд. маҳмудҷон раҳматзода гузориш медиҳад. амрохон алматов сокини 83-солаи деҳаи чагами ноҳияи Шамсиддини Шоҳин рӯзи 21 июл бар асари садамаи нақлиётӣ дар бемористони вилоятии Кӯлоб ҷон бохт. ду манбаи мӯътамади полис ва додситони шаҳри Кӯлоб гуфтанд ки ҳодиса дар наздикии бинои бозрасии давлатии автомобилии минтақаи Кӯлоб рух додааст. ин манбаъҳо гуфтанд ки Алматов тавассути як корманди бозрасии давлатии автомобилии ноҳияи Восе мавриди исобат қарор гирифтааст. аммо ин манбаъҳо аз ин нафар ном набурданд. تو در شهر کلوب یک مقیمین سرداری بازرسی دولتی автомобили ноҳияи Восӣ در شهر کلوب صدمه نقلیاتی کردگی است. این تیپی خبری اخبارات پرکور شهر کلوب این نفر پیش از صدمه از صفی مقاماتی کار داخل آزاد کرده شده است. дар бемористони вилоятии Кӯлоб низ тасдиқ карданд ки Амрохон Алматов дар оқибати осеби бардоштааш ҷон бохтааст. наздикони Амрохон Алматов эълон накарданд оё қасд доранд дар мавриди ин ҳодиса шикоят кунанд ё хайр. аммо манбаъҳои Озодӣ гуфтанд ки таҳқиқот дар ин маврид ҷиддӣ гирифта мешавад ва ин эҳтимол вуҷуд дорад ки корманди марбута ҷазо гирад. ин аввалин бор нест ки чунин ҳодисае дар Кӯлоб рух медиҳад ки шомили кормандони полис ва сокинон бошад. дар ҳодисаи шабеҳи соли 2018 як ҷавони 15-сола бо номи Фирдавс зери чархи мошини Саидмӯмин Исломов муфаттиши бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Кӯлоб монд ва ҷони худро аз даст дод. алорағми таҳқиқи тӯлонӣ додситони Кӯлоб Саидмӯмин Исломовро бегуноҳ эълон кард. додситони он вақт гуфта буд ки маркази ташхиси тиббии додгоҳи вилояти Хатлон ба ин хулоса расидааст ки Саидмӯмин Исломов имкони пешгирӣ аз садамаро надошт. маҳмудҷон раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб. ва хабари дигар, мақомот мегӯянд айни замон дар Тоҷикистон тахминан 66% аҳолӣ ба оби ошомиданӣ дастрасӣ доранд. манзури масъулини корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ ин аст ки ҳамин миқдор аҳолии Тоҷикистон ба оби марказонидашуда ё қубурҳо дастрасӣ доранд ва боқи 34% мардум обро ба воситаи нақлиёт ё ҷӯйборҳо дастрас мекунанд. ин буд хабару гузоришҳои муҳими имрӯз. сипос ки моро ҳамроҳӣ кардед ва хабару гузоришҳои бештарро метавонед аз сомонаи Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар Твиттеру, Телеграм, Фейсбуку, Инстаграм ва Ютубу, ТикТок пайдо кунед. худоҳофиз.